tau lotu. Atua mafi koe mau tamai whakaiwane a Fiona. A Fiona ku ke pule ao niu he mea kotoa pe. I langi ka mamani. Mau whakawhetai mau pe whainga maarie. Ke mau whakatau wholofola. Ke a Fiona. Koe atau e tai liliu. Koe ta tau ane a fi. Tau e ahoni pa te ke pehei peo tai ngata. Tua mau whawhetai ho whakala koe fie o whai ke ho bauhau. Ta mau te pōono. A maa tahi ne koe ni. Whare o tu pō. Whakalau maarie ko whai ke Eiki Palemia. O Eiki Minister e kabineti ka mai hawai ke Fonua. Mau Fakataha. Mai ke malumalu wharen. Whai e pe whakawhetai ho tataki ko whai ke pule anga. Tataki ko whai ke Fonua. Mau tu o talele ai ke Wiki whakaos, ulang mahina, wa whiwa tolu. Tua mau whanonga pe ai ngai whaingatai ku hoko, mau ngai whanua ka unga api. Ngai whamili ku hoko ke ai ai whakatamaki. Kau kai te aha tua tamaki ta, e taimi utuko e whalala ke a Fiona. Kai mau lotu pe e pongpong koen, hifo lau maare mao nioni, na fo ia ki mau tolu. Hai ngahi lea te ke whai, kau Faiongoongo, hoko ia koe whakanonga, hoko ia koe whakawhia maari e ke Fonua. Tatake a Fiona, e mau whanonga o whai, kamatanga e tau koe. E ki mau whawhita e kui hendi e sikaritari pule who o pule anga. Hifo e peho lau maari e o tatakia, mo whatongia ma mafa, te ufua e tau koe. E koe mau lotu e mo whawhita e hoa whapeho alo ko si sukalaisi o mawhamoi. Amen. Kamalot ke sio mga boy. Kamatag tau whatahalot le rei ko ya. Mai tau te lawa ki hotani kau Faiongoongo. E tau mua pe ai tau ki konferenisi ko ni hotani. Ko ngapi ki tau ki potano na kwa mea umotokan ki ai. Mo whahoko atu pe whangili poti pe ngahi tau pe ngahi mea nai oku Lolotonga le he puranga. Ko hinga pe na kwa mea utoka ki ai ki mo tolu tau hito ko hinga pe ko mo Fekau'aki mo kakai. Hange pe ko yok mo iloina e maulere atu he wikosi ki hapai. Ko hinga pe ke faha wat ki ai whakakato ai pe ai o wau ko ki he ko vana. Pe mo wakai pe po ai tu ngau kia hapai ai nei Fakataha pe mo kau ngai whapureanga te Fakataha pe mo kau ofisa kolo kau mai kau pure whawa ko ga pe ke tau sio pe waha mea ku to wha toka ma ke ai waha mea ku hoko ngai koro kau mai ngai wahinga ke whaha no toka ai kina e taimi koe na mau I hapai ai. Au whamalo ai heri ki he kovana, pita tau tofua, kau mai, kau pule whawahe, kau ofisa koro, kau taki koe ne ngai ponu ngai pureanga, he lawa le rei koe whahatau ki pōta anoa, I he wike koe na mariu atu. Mahina puto pe ngai mea whai tokanga ki aia, koe hange pea, koe mouianga ki aha ki waka, Gaha tokanga ki he mama sola, toa ki he palau, toa ki he hala, ai mea wanga mahin. Kai tau whai beha no Moimoi, Fekau'aki bea mo e kau whafofonga ko ia to hapai. Heo na lawa o whai hanga au e ke ngahi mea koni nai o mai, I ngai Fakataha na mau whahoko I hapai. Nā o sikoa na maulere mai lewa awhi he whangi motu o ku lahi ai ngā ue ke whai hano langa. Toki aha whaika maari e Eiki Minister moi, pa toki lawe ki ai ko tungua, whanoi, kau maa whoki ano muka. Whai peha tā noa, ka koe mea mahi ngā pe, nei mea tonu pe Minister. Aga whainga maari e ki hea ki nau tolu koe ni o ku langa nau whare. Kai maa pe kakai o e motu, nau waha nau mea u nau tokan ki ai. Ke toi la pe foki o pau te pehe ton ya to fare ka ko te kau ke te mai ha te tohi ki he Eiki Minister ko ne moi ke te fa si o vakai pe ton ke kau
Ai o lava toi ki he ngai feitu ko ni wai fa malo ati ka fai fekau na nau tai le re matolu ka pure fa wa ofisa kol ngai feitu ko ni e maulere mai ai pa ma tok foki mai to ani wai fa malo he ke pa senses wasina na e ne be mai o ka nga kau wa mo motoani ka mai hoi mista na maulava tu ko ni o si o tonu ke tuunga o langa he o mo ngai mo tu ko na lava ki ai ka ma foki fa tala no ke ka nga fa pulenga ka ofisa kol pure fa wa he ha pai ke ngai me o ton ke fai ha si o ke ai pulenga o tu ko ki me a ma hoiga pera e fe mau ke fa ho ko atu ai whainga maari e koe ki whātānu whāwhe mea ke ai mo ko wana hapai ka ma ine ka ngā ue pika mea la whaha ngā ue ki ai ka tua nui whainga maari e koe ni ke mista mo ui nau taha mea ta whe mea ki ai whika akuma mo e COVID pika mea pehe mo ui Malo ik Palemia pa ko kolepeke hufanga he talfatap kakato na kamata ke ai tau conference ko ni ko e ki tana ke pe ki he me ik Palemia fika pa mo ai ko ki ot motu na e kau fo ki ai ma inga ki nomuk he konomuka ko e a polisi ka uma ai fale maki ko ia nomuka na e mau ia pito ia e tsunami o fai la vatu ki ono relocate ko ia e fale mahaki pa mo e a polisi a mai no pe ku famalo ke ki he tampilinis kalauni he fai nga maria e konga i olunga ke relocate ke ai health center mo no fanga e ka nga we ka ma e aptanga polisi pe mo e toutai ai ko taha nga me ku o si clear feitu ko ia teu ia koe ke he whai koe ai langa pau whema o pito ai langa koe ne health center he kutokanga i no muka pe mo ai otu mua e nau whema o ki he mea whikau pa Moimoi lei te wafe mai ki he tunga koe ke tau COVID i tāhiwa koe tuko he tainimi o whakawhie maari au pito pe tunga kui ai ko ngai sivi whakawike kui he tāwhitunge au tāwhini mange au ko e wiko osi na e whiunga mo toko noua ai positive cases toko valua he wike ko mari watu ai ku si pe he toko tahawhe au me meke pesete fa positive rate ko e o lahi ko e sivi ki he ki nautol ko na positive ai au kai kia ha taha ku puke lahi o to ma ape mai no pe tau press conference ko osi na tau tala noi ke ngai subvariant 4 ku ashak XBB 1.5 sia mai ki fisika ko tu ko tai nimi o ku tike ge mai ki tongan na ave civic vakai u variant ko ia he ma mai ola he u ko si pa me no sila ai ko tongani ke heni pe ai PA1 mo PA5 ai ko variant pe aku osi itongani mo fatoka nga yange ko time go fa CPC ala ku pe cut off point e to lava o fa ai hono talamai ko hai variant ko itongani ai ko e osat pe hanga hi wiki mehen de mauto sen best specimen hanga ko ku fra he ko osi he press conference o ku pe e mautim ai o taki ai pe to ke ta ko va ki tu au na siofi e ka wa Fonua a no sila mosteria to nga ko ku ai ke to fa ai go tu ko tai ni mi ko ke to e ririu e tau tutuni a tau tol ko tai ni mi tau ke lan matape a ka ku e tu nga fa fie mari o ku tau ai mal ko e ki me be Palemia fika pa mo e COVID tanak va ya tu be ko chibe form 6 o ka te ahon tau pe ke ngai apia ko ma me ola form 6 ko ke ti te la mo mea ko ngai formata pe di tu ko to press release me pot ma ya ko kana to go se ni fata mo ka tare kita ai ngai ya ko ni ai CRC ko fa ba lo pe ngai ngai la fai ko ngai pe time fai ta ta ko si ka mo
ia pe ngai me ke mau sio ai pe ha me te mau finga ia ke to sayang ai ola TV mahino me ola TV ta tau pe mo form fitu ai kai ke fa fi mali ai fika ke kalkulasi fo ke form fitu ka ko mathematics i form 1 fa sio ke chemistry ko ngai ta fa gen mau inga pito ke puleanga ai science mo fika ai au asma henu to me fa to kanga lahian mahina utopen ai covid ai au fai pe to kanga fa to nga ai disruption pe ko we si ai covid mo mo ga fi ai ako kai time tata pe to pe ke fa nga ue ke fa sio ke na lava to Fekau'aki ke lava le yang ai ola ko ni CV i hongo area mahuinga ko ni asai ni si pe mo fika ai da fai ai po ta no mo fai po Fakataha kon mo ka tare kita i fa sio ke ha me te mo Fekau'aki ai ke lava o to ni fa na o ke to sai yang e ola CV i ka ha u ko ki bebe ta ha ko tu pe ne fa fai o mo ta la nga ke nga media ke ai lulu tai ai ku o ke mau be fo ke vaka ai ke vaka ko mahana mahina tol mahina fa ai to e foi mi sini o ave nga me ko ni ko ke pule ata pa ko be pe ton ke fai mau ia pito ke malu ai fe fononga aki vaka puna ne o pe ke ma ta seni te puna pe ki vaka sisi ka mau inga ke pule nga ke fa papau i o ku malu ai tau fe fononga aki e fenga ke tau pe ke mau aki seni ti e taimi ko ni lewa e tau sio at ko ha me ala tokoni ke to lahiange e tau capacity pu lahianga whanga mali ke Fekau'aki o tau kāinga Tonga o ku whaia Fekau'aki pa mo Fiji Airways pa mahalo kamata he ahoni e puna tua ua ki fiski wawau ai Fiji Airways tua taha a pongpong pa toi tua taha he pule lulu ko whenga eni ke o mai ai kau pa asese ko ia o tau pe o we sia lahi e nau Fekau'aki ke whinga i mai ke nau tō mai ki tongani. Ai hao nia pongpong i mo pule lulu. Whai lewa mo sio ia ai Kautaha ke lele loloa pe ko hai tau mea e whai mahino to pe whi mau ke to iaha tau wakapuna ke lawa taim kou hoko ai ha mea ka wakapuna taha kai ke fuwe sia hange ko yung tau mata tonu e taini mi. O ko lele i pe taha ko e otoa ofa o ko amaraki ke foki mai whinga ke whong mahe weekend ko osi toho ki tahi ko ki whakalere i pēni whapapaui o comply mo ngahi tuturi anu sila kai whanonga mai e tokoni eni ki he tau tuunga whakawhiwholauaki i Tonga ni ko e Faiongoongo pia kai tumbua ki ata atu kai tua ki ata atu kia ahamu ngai whehu kai tau toki hoko tai pia Koia. O ngahi option ke kawai be sio be Fakataha maha wakapuna lisi maha wakapuna pa mo option ke private sector ko fe me mai ngai tani mi ki ai ha waka ke tokoni ke Fekau'aki ko private sector ia ko me pe o nei o skau pe pa puleanga ke mau over a period of time ma holomui e puleanga ia kai tuku atu in partnership pe pa mo private sector ka ko me ni ko hai fo wa veta ma wakapuna ke lawa tokoni ke Fekau'aki ya fio beli va ve mo do ya ni io filo de baika de bai o ku kau mo he ngahi a lea ko e fai wai pe mo Kautaha ke ko e ke fasi o pe ke ko hai ai me ai ku ke lo pe mo toli ngahi Kautaha ko ke fasi o pe ko hai best combination ko ya ka ko tui ai neu ka hu mai Kautaha ko ni ko be o konsen lai ta ke po me to lai ta ke pu le nga ia ko hai option ke lawa o to atu ai we sia la ko ni Fekau'aki tai ni mi ka fai pe ta no ki he partnership ka pai lawa ni a fai molisi ma wakapuna pe ha me i he
ui ke fiha kon ka hoko mai e ko foi ha foi de Fiji Airways foi a pe tol ko ni ke fe ngai mai e tau ka kai ko ni va va u a kai fai le va pe tala no e ko para le di pe a ko ha right mix ko e public with private partnership ke ona ti mo malo ik Palemia ke kavengi ni Fekau'aki pe pamelanga Fakataha kon ke me he mo nga afi ko le pe ki he Eiki minister ko ni ngai lalahi la tuk ma ki update ko e fe ilot penia ko au me ke ahoni ko e fare fiha ko oslanga pe ko e fare fiha ko toi malo ko le bege ufanga ngai Fakataha so no afaki ya ta mo tuani ke kawa to ki conference ko ni a fe un bawi nga bitoen ko ngai fare ko na wasia i he tsunami fe un ai mo fare e wangea u valuono ke langa fo na fe un leva pe mo wangea wono valu ke mono ko mono was kakato ia pe na fai a togon fakaseni tipe ke u fare ko ni ko ke mono o ta mono pe hono ngai api i he wangea wono valu ko ni was kontureki ai os kontureki tua a fare wangea whanoa Lolotonga langai a fare e te au no furutupu pa ko fare ne fitu no furutupu ko osi e tu kon ko a langa ta min ko tu te to me la hebe ko ngai me mau inga Fekau'aki pa mo langa ko hapai o ku os kamata a Fonoi o ku e fare valu wasi laksa ko tungua o ku e fare e ta fitu ko ngai fare ko ni ko pesete fitnoa o na langa o si ai ko tu wa fare anima o ku pesete te au ngai na langa o si ai ko no muka ko fare e to fa te langa ai ko pesete ono no na langa o ku o si I no muka ia ne amanaki ke fulawa tu ai waka I weekend na pong mo to ngai na Fakataha pe mo ngai Fakataha langa ko folau ko ni to ki tolo pe wa fanki me fa teknikare pa mo me pe ko Palemia ko ni ko fe fono nga ke ha pai mo va u ko le me ai ke priority yang no fetu ko tau kakai tau te fetu ke fa na wa ko pa ki tolo ya folau ko ni ko ki ha pai ko e wa Lolotonga le ya pito nga e wa wa fa malo de mo to ani ke kaulanga ko ni na nga e wa o ku o sfava e fare ho full e no fon ko amango pa ko ngai na langa ko ki mango o si ka to aia ki e wa ko hiki ko a honua na wesia ki o lunga ke pe o ku Lolotonga teu ato ai a fare tahaua ai wasa kan horis pa wai ai ngai le apito ai potunga we ia pa mo ngai Fakataha langa ko ni ko Tongatapu di o ku mau mo me ai pe ko holo we fitu ko atatasi au tu ni hifo wa nga ko vai ko kakato fangi fare ko ni pa ko me fa fifi ia te botol te ke mo wat ki ai ko e fare e wo was lang hen tu pe mo na vai we pe mo hila we mo sola ko lo fo owen ko lo in fo wa pito pe ku ka wen I ngai kolo hiki kolo I tau kuonga ngai be ngai me pe na ho ko ki mo ka wa atatasi ko tofia tama plenis ko ata I hik fo ko ni to ngale ba ngai langa fe ngai pe mo fare e fitu fo to Lolotonga le ya mo me ai pe ko wa te halavuna I sopu pe mo pa tangata ngai fare funga ba ka Lolotonga le kai ngata pe fo ki ai wa ngai fitu ke pe Tongatapu fa ya ngawe ko ya manak le ai po ngawe ngai Fakataha mo ka contractor ko na fa ngawe ko ke ho ko ko fo ka tau fi ahilangai ko tau ngawe mai ka kai Fonua pa ko ka kai dia na fa ngata ia mo le na ngai api pa na o mai ke tori ki na to le bureanga ko ko feitu ke na o si ma mo ki ai ho ka tai family ho ka tai mo ta hui o tua ho ka tai ma mo loto e ko hui ko ka kai mau inga apito ni ke tam Palemia mo bureangan ko ke to nga ia ka kai ko ni malo
Eiki minister Moimoi tu pe he fatano kan ke langa ko lave ipe ko kanoku polu ko langa fo ko ya wai finga aki pe mo mai moa ai tamatui ko hai tu unga fa mi bita ha ki ai finga aki pule anga Io, ugu ke fai pe finga atu. Ye tau ke tari ko da ke fe hoko. Ugu tu ke bisa bo ke. Kolbe ke hufanga pe he Tongatapu. Fe frau ko ke he kau Faiongoongo ka mai ka kai Fonua. Faiongoongo fa mama ke potunga Moimoi. Pekia e Tongatapu le ko ia hapai. Tongata te vita vakasiwo. I he tuaple lulu e wikosi. Oku tokfao ko me fraiki he flaite. E toki follow be potuan pa mo e kau senior staff e potunga we ke kawat pe no fraike ka e tamai oi koeni na ngau e taulahi I hapai pe ko e tani o kuongo ke potunga we pa mo pule anga ai mo le kon ku hoko tau fatawang pe o to mafi ke fanonga ke family ya fai folawat ki ai ke toki whakakatu ai whatongia ko ia pa toki whoki mai ko ne pekia ni Lolotonga whatongia pe potonga Moimoi ko e toki tāpure ia o e whalema ko ia hapai malu ki Faiongoongo pe ia I Palemia ka mai ka Faiongoongo pe mo ka kai Fonua malo malo pito ai mau whainga maria Eiki Palemia halo ko Fekau'aki ki he tuunga koe ni kia he meiteki congratulations ki he CEO koe meiteki he lakanga fo koe kia ko Fekau'aki pea pe ko ia hato taha ko wahi kene tokanga I he kabineti ai putunga we koe meiteki pe ko Fekau'aki hono wa pe kapa e haukatai pe Eiki Palemia kataki o Fekau'aki pe mo mahina foki kwai ni I ho Eiki minister o kabineti na I tuki toa hono whahala ia I koe pa me whamauanga. Ko e toko ua I ho minister ko ia kuna mao ngā ue he taimini hange ko e whatatak pe ai ko wana pule ko ne ai banke pule. Ko e ko whehu ia aku pena e toi iai hataha na e kau i e tohi ngā ue ko ni ki he lakanga ko ia pia ka pau ko io ko e hai me afua na e ngā ue aki ke kei whalala anga ai tokataha ko ni. Malo. Malo. Meiteki ka potuan pe leo ai I appoint ko ni o Paula Mau ko chief secretary ko secretary pule ve secretary kabineti na e whahauka pe ke leo pe CEO ko meiteki transition ka lewa ko whai hano kumi hata ko ngā pe mau I ngā pito ke toa kina ngā ko ni e potunga ko ni ke ai hawhi taimi kai tō ku mai ko hataha pa ko chief secretary pe leo I lakanga CEO ko leo au e minister ko meiteki Fekau'aki ni pe mo ko misa malolo I ne ko fru pe as alat pe o press release ia ki he fonga no mo pa pe na apply na advertise apply fai now interview na ia me kau candidate ke short list pa fai now interview o ma wai ko ni whainga mari ai toko ua ko ni ngā wai ke pe kana go through pe process due process pe si ai pe press release malo na so atu pe me reserve pe ai ko ba hu mahinoi na go through pe I process ko ia ai ko re ngā ua ko ni ai ngo mista malo lo ko ni o ma wai ko whainga mari ko ni net ka follow up. So ko process pe na e mea fua aki ono Filimani. Io, ai ko process pe fo yo pau ke nau due diligence pau ke nau pa si ke nau to nau legal advice mo me ka mau hands off ma to lia tu pe nau fai ko nau fa to ia nau to luia hi ko mau si lo pe fai fe hui pe ni pa mo hino pe ke nau fai follow pe process ke mahino o ko
tā upe ke mau he tō taha koe ni ai whatongia koe ia. Malo te Eiki Palemia ka taki ka e ka tai pau fe fa osi. O mahina foki ko ni pe foki ngai ka veinga talanga I ko e ngai le tio e. Ko taha ka veinga ko hi ko mahino ai to unga ko ni ko ai ngai Fonua kai ngata pe Tonga ni ka ko to apule anga foki. Ai we sia ko ekonomika I he tunga nei ai ko vitahi vai ngai Fatapui. Ko fisi e pule anga ko ia fisi fo o nei hu mai ka city veni rampuka ko fofonga o nei fai city veni hono katau nei ai vahenga ko ni ai falealea ko fehu I pe ia ako o ko ha fa kau pe hea a tongani ke ka venga tata o ko update Fekau'aki ke mai he misa pa nga tunga fra ekonomika tunga fra mone ko nei pule anga tu e tai ni bi ha ko lau matunda tau te city tolta miliona e budgeti tu e tai ni bi ko ngari te tau lampe tau tolia o tapu ni fui te city ko ia he fonga ko ne tai ni mi fa si fra mone pe sai tanaki pa ko tau fra mo pa le pe fra poto pe fra mone au ko ia halau ye ke kati ha va henga ta tai ni ka fa be fra poto ko ni o fra tau ngai fra tau mo tanak le kon fa me custom mo fitu pe to ga fa fe mali o ia ko tau to ga fa panga Leongo ngai pore ko ni ai mama fai lolo mo wala me pe ko Queen Charlotte Wolf te lava pin hango la he ngai laulea ko ni ke no ko ni ai le pa service Tonga ni pe ke malava pe Tonga ni provide he la he foki ngai langa ngai jobs e lava ke frangawe ko bone abi toia ai Palemia le pa ko tau situ ko nga foko la he otori I vere fa kata ko wa ke tai ni ko ya ti maga pulu e o ti meni ko ga pe ko o e fa na uia o ai ko hake ko te ulanga ko ni atonga hai tal foge ni me wa fe mani ma ai ko foi panga ko ia na pacheti he program pacheti ai asiaina I time ko ia ka kono tok fa ha ko ni ko me pe fa ka mari ko ka nga o asiaina be fu ula nga o aki ai ko tau Palemia ko ni he tori o kai ke le fu o sia ai fa ko fa tongia ko ia ka ko me ko ki wa fu o wa ke fa si o kia he ko ka ko o mai pe mo na ka nga o ka la he fa falala ki tau ke tau ka nga o ni to si se ta to ko si e tau nga hilanga langa ko Lolotonga langa office e pot nga ya ko I amataka o ki tolo ya tu langa ko na tonga hai ko ni holo o ki tolo ya ko hinga pe ko Palemia ko ni ai o ku ya Palemia ko tau si o pe ni pe ko ha te tau ka tau ta ofi pe sai ki to ta ke tau ka nga o ko ni na ma fa nga mali ai ke na lava ha o hu nga ko pe I kai ai ke tau rush o pe fa va ve ke fai tu ni o pe sai ai me ko pa ke tau si o fo tau ka fa nga o he me ni ko benefit bo le ko na tau fa am ki he hoko ai pe hoko ko Palemia to tanak me ke Palemia tau Lolotonga si o ki ka mo ni o fai si o ki Palemia malo o pito ko ki fehu e ni Fekau'aki pe pa mo fifili me ka kai Fonua ai ngau ko no to fa ko ke office Palemia motua ko hai ngau fa ko ai ko fund me fe ia ko hai office for o ai io ake po ko mo fa to ngai pa te o mai ki hen ku Fonua pa ko ai ke hike po ngai ki molia ki ai le hike le po ngai ki molia ki space hen pa te mo sio he fuawaka fa o alo I lopia ko nei fa ta to va ke o nga ke lava o ka nga we pa ko nga ko fai mu ko ni an ko fa le paga motua ko fa ka we na lava al ke treasury motua ki ai ka fa ta ko nga me le ka sai ai ata kai ko te nga we ai wa te ki space ka o fu fa fonu pe ka ko ta mu ape ko nga ke provide ha ata kai le re ke nga we pa mo le re ki ha tau be ngai Fakataha mo wala me pe ai ko office Palemia motua hiki ke ai office ki moli ko treasury fa fo ai tai nimi pe ala alu ki ai treasury ai treasury ki mo pe ka no fo pe ai finance ien ka fa ba nga pe mai no pe fa ba pe tongani pe ko fa o si pe Palemia la ve pe ko sfahame minusi la ke tali ai kole no Fonua community Tonga no fo tai whakalao ko koe I ai o wai nei ha
toko ni pule anga Tonga ke kavingan. O hokat pe ta no mo no sila mau inga beto pe fo ke tau fa ma pai pe ko ko time ta tau pe ko ke tau fia ke tau to ha ke pe ngai me tau fia ma. Ia malau pito Eiki Palemia. Whatatau ki ho o mea mai o ko whaingamali e whakapaanga pe neongo o kia i e whi amokaki. O kia i lewa nei ha palani ke hikwahenga i kaunga i whapureanga. I kai he tainimi. Foi pise tol pe kon dulo to ale he tainimi. Kai to hage ko glau ko tau tong si o lewa pe ai he to ngau ke ai. La fa pa me se he di pahi ke deficit ki laila pa tau to e palpare malahi ange. Ma o pe hikwahenga ko e whale alea. Tu he tainimi ko me pe kon ulo to stari. A whatatau ko ia ki he tunga ko kia i lulutai mo e o tuanga ofa. A mahino e ni nai whatupa ke ai mau koe me Palemia koe ki ai. Pea ho o toe mea koe ki he tunga fo koe ni koe ai sekretari koe ki he kabineti. Ngari o ku tau toki whakahoko pe palani pe koe ngā we i he taimi o ku hoko ai Palemia. Tu ke ka pau ke pe ngahi palani ia ka o ku ki tuai. O ku koe hae palani ka pau foki mai ai ka ngahi e lulutai pe aspea mai nai tōlok to e Palemia pe o ki ai ha taimi pau he lisi koe ni koe wakapuna e mau koe otoanga o wha i he tunga ko ki ai koe pe mo Nuku'alofa a ka pau e tisema pe to e Palemia o osma teu nai ai pureanga ke ona to e Palemia e whenonga aki kai uma a foki ai ako ko uhi foki ko o ku ke ai pe monitoa o e COVID ka whaiwhaiang to ai ha lockdown ni o ko si mateu pe ngai palan ko ia. Tau ai ta pe lo ai ko lulu tai. Ko foki ilo ta hai tai me mau a me. E ko tau me pe fai ka mau pe nga. E pa ko ta fa kia ko sector ia o ku very strict pa ke fai nga we hai tai mi ko to pe. Even he time ko ia pa le mau pa ke fai nga we pa ke. Even apa te tau mo le hage ko me ko ho ko tai mi. Pau ke whai ngā ue koe a ko hinga ko safety ko o kau pāsese. Ai kei ke ui lau pe mau e mahina tolu pe mau mai nao no pe mau he tau e ua. Ka koe mea peu whai ia koe whai whakatatau ki he lao koe a civil aviation ni. Mo tau mateu ke tau lava o totongi ka mau ke ngāhi. Hange koe mea kou hoko e tainimi. Ko o tuanga au whai ia. Te kei ke hai loia ai lahi koe mau. Pau ke ave ia o ave ki he talking place ke whahasio ki he sino e waka mo mea o tongi ilo ai ko hae lahi ngā ue ke whai ai ko mea nai hoko na mafuan ma toluia e os mai peki mua i tisema ka ha o lele ko ngā ko tisema a te u lahi ngā ue ko ni utong osi e nia pai tong tau mai ia ke hui ke rugby hui ke ua whee pueli ai u whau peki whai e tau palani contingency plan ki ai ha mea pene hoko ka koe ne hoko, koe taimi lewa e tau sio, koe hārewa e mea e wala whai he taini mi hange, koe mau koe na e sāpa. Mau koe sāpa, koe ni tau whengau ag lewa mo e Fiji Airways. Ta neongo pe te tau wala mōle ai, kau mahu inga ke whengai mai kakai me i wawau, pe ko haapai ke nau tō mai ki hen ke nau connecting flight, pe ko nau tō mai ki hen ko ngā koe ako. Ai lewa, i he whoi lele adia koe ni, e lava he lultaia ka luse whai e nau tūpū, ko hinga pe ke whahoko na whatongia as a national airline ke o mai ai kakai. Kata whakamea pe he nia o teu pe ki ai, ka kone toki hoko pe u mea koea koe ātakai, koe mea hoko e taim koea e whai lewa whatatau ki ai. Turiki kou ke. Whatonga pe kau Faiongoongo nei kau ngalahi au pito e lockdown koe nei whai koe he COVID tal me ua no tahiwa. Ki he tunga koe nei ai, koe taim toton koe ke ave koe wakao whai koe hono toho koe ke whai ngau koe ki ai, kai ke lawai he taim koe nei whai lockdown he COVID. Ai kone te toki ata koe ni COVID o whai whalao waka, o hange koe mea koe Palemia o ilo kou lahi ange ngau ke whai ki ai. Over he 1 million na tupu, ai whakamole ki oni hono mono whalilei, ai otuanga awha. Kana ke whapai bege mahino ki he kau Faiongoongo nei kaulahe ai lockdown ni, ki he ngahi sevesi koe nei ton ke whai he ngahi mea kai ke lava koe inga koe
kai ke lava alu kai ke lava ka engineer o ha ka ko tunga utawai ke tai nimi ko ha ko ne auto nga fa mai no to lere ngai ta ka ko proklama ko no toho ko va e malo sayang he ko ke kai ke fa lockdown ni he u Fonua ka nga api ko no avi ki ai fa fo ki fish avi ki no sila alo mo Fekau'aki na mo Fekau'aki ato le vai ki pe ko di ko Tonga National University fa Fonua e to na open day e apule lulu o le Tongatapu ki valu e fiaf ki a whakamari e matua o se ngawe mo whanau ako ke nau to ia hiang whawhiwhia lawat ko ne mea he whalaite ka ko whingan ki nau mai katoa pe ka wheitu e taha a e whai lewa holofa manatu katoa e upufua e ngahi u apiako ke lawat pe kia ha wheitu e taha ma'u ai whamatala lawai po enroll ai ki he te uako ko ni e kamata ko ni ai University fa Fonua ko a Tonga to kia whetu tak a whetu tak ki pahu ke office ko ya ka ku amana ke pe ke lele upol kalama he wi ka au ai ko fainga mali fast ne pule lulu ke mo lava ta ma wa fa matala pe ko ha me au ke to kan ki ai Fekau'aki pa mo a hi ko ni to tana ke pe a hi ko ki ha pai na lava u amana ke to a ve ki va ka fa ka wi he ta no ai fa ki va ka to ni me he to ta hat pe to me nu sila fa ki va ka to tai pe ku kawai pa mo waka e ua ko na ave ki atatasi waka ki mango mo waka ki e wake ai ko ga waka e au ave pe ki toko ni ki ndau manga mo ui ai hele ret ko ni io ka tu ko te pa ta fe Ik wil meer mahal ook veel vragen als albitoini. Ko te me mui pe issue ko ni ai Nuku'alofa. Na ke mea mai foki ke mau kapaya o issue pe mau email pe. Kapal te ha forward mahal o email to ofia ki he Fakataha pe mo poate na te ke tuku mahatali. Ka ko Moimoi he tali ko ni ai na tuku mai ko he minister mo ui. Koe whamatala koe na mau I he taimi koe ia. Koe Nuku'alofa na e toki tāpuni ai kau a Fonua ia, ai boda ia, na e osi overdue pe na staton pe ke ave waka o mea. O whakahoko koe ai ahono toho. Koe ku whehu I lewa, koe hia ku mea hene Eiki minister koe ni ai moi o mahina na e he Fakataha e taimi koe ia. Koe na koe hae to unga to tonu koe ai ka venga koe ni. He koe whamatala koe na maumi I loto pepa mi he ni I koe na nau kau atu I he whalau koe ni. Malo. O toa o whanai lere pe foki. Pa koe whakamari e peni pe he whie mau ke ave. He critical ke wakai mo whakau e kia. Taim tatau pe whie mau ke mahino te taulawa o totongi ai mo ua koe ia. Nei whai rewa ai whinga ke mau ha se niti. Ke lava kawa aki ai ngā ue koe no amana ke whai. Leo ko o se ngau toi lahi ange ai ngā ue hake koe ngāhi kasa mo I wala mea peheni. Ka koe tū koe tai ni bi koe mea mahu I ngā nai whai no wakai o mau ai koe ni ai kahi ngā ue koe ni ke whai koe ni ai ri koe ni o Lolotonga lere tai ni mi. Ia whiu. La vega to ne te ko hui fa ka wa we feui mona be te feui I he no ia mo doani pana to ho pe o tua fa I ta I va e wano ta valo ai ko fui ma foi tai to ko ni na to ko si pe mo foi to ho e ua ton ke ne fai pa bona be to me na me ke ai me sta mo ui ai ko e ko tai mi ko ke to ho ai ko foi to ho no to luen me wa ta valo Ka tok mau ha foki wa kai me a ya mau ai tau fika o me fa electronica. Ke mai no ke to la ko algo e bagai ki físico con la e to ga ki ai ko foi takere ko baka. Con la e o me ko no mau no sila ko me electronica. Pa fe un ale va no sila ya pa mo to ko ni. Ma ko ki popo wat pe ya time na ya mo to. Na ya e time na to ho pe o to ga fa ma. Ke whamaro te ki kau Tonga koe Nusilana na maa mai mea tokoni ke o toa wha. Neko na iai pe mea tokoni ai kau ko tawaka whakatoga whoke o mai a tokoni. Whamaro ka na tol koe na iai koga kau kuru na nau ki puke. Ai kau pe moine hono to tongi he Fakataha. He koe ngana nau alu pe he ngāwe he Fakataha.
koe tue tai ni mik tau wha me au mai ki mua a tātou lua February ai o toa wha, ki hoko atu ai whai whatau kia koe toa ni. O wha malo pe nei lava atu e fu o tu ngā oe lahi koe ni. Kia whiu. Au koe... Ki gai? Si, wālo. E mista, kia whiu. Tiari? E whakamari whaasoni tau kauaka ko tue pe ko tui kau Faiongoongo e tau ofa ki New Zealand e whaingataa koe ni e tā whea o kuhoko koe ni tau whito i whetua karani. Tau whea kau ngā mamahe toi pe i he ngahi moi koe ne umore. Pau tau koutui koe mea pe tau ala whai koe at pēr tau ki lotu neo koe ne vai vai. Tau koe ni atu e ngai tain whaingataa koe ni uhoko i he flati koe ni. Moi uhalahi koe ni uhoko koe ni i New Zealand tau tau te whito koe ni i Okarani. Kau Faiongoongo whamalo atu i he whaingamari e koe ni ki tau pōtāno ai. Hangi peo lau kai aha mea koe toa kia whetu taki mai sai ko Paula maa ue. Pau kua ha mea whawawawe whetu taki mai ki ai. Nā lawa atu hatari. Ki hanga mea umotoa ki ai. Ko tupe mua ke tau whakaose ai lewa. Pau e kresu tau eki sisu klaisi, o whatamai whiohela maali e mauneo ni tu mua e matolun ki o nā heli, ka whaipio tai ngata. Amen. Ko e kakato ia ai whataanga Eiki Palemia, Hu'akavameiliku ka peheke Eiki Minister Moimoi. Takata saya mau piukala pa mai Eiki Minister ki hinga wela lahi ai pule anga. 17 i tau mo'ua ka peheke kau Faiongoongo o Fonua, mi hingahi kau tahatu Fakataha i Tonga ni. Ko e ulak whakamari whake eni ai kau Faiongoongo pia moe sekretari pule pa moe sekretari fo'oa e kabineti Paula mau i hono lakanga ai ne toki whawhakawa i kai i he ngahi aho ko mariwatu. Ko e kotohe ngahi whakaiki ki o e Fakataha o e ahoni toki tuku atu ia i he Hu'akavameiliku moe analaiso ai Lolotonga uloaki moewa i he whiawhio e ahoni ka pe foki ki he ngahi aho ka hoko mai. O gai whamalo atu ki he uhi koe tau kei whiao mai pa mo e whamawhalale hanga tono ai komsoni i he houani i he kau whakawhatongia pa me i he televisione Tonga ni whakawhatongia me ai a vai moana lautaha mōli kai pehe ki a moala e lone pa mo whinea Tonga pa koe le tio ko le opo oi ko awai whanua tō Paula ma loho mō mea mai ka mō mea tau whoki ai ki a free city.